أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin hem bizge de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizge bir kisatib yoki adab yog'idan uyratib qoldirgan bir hadisi bunda bo'lsa barakatut ta'ami al-wudu qablahu va ba'dahu. Ya'ni rizqning barakati, rizqning barakatli bo'lsin uchun oshar oldindan ham oshagandan so'ng qo'lig'ini yuvdi. Rizqning barakati shunda. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bizga rizqni beradi. Onun bereketi senin şu rizqqa qarata bo'lgan munosabatingdan. Ya'ni ko'p bo'lishi mumkin rizqning, oz bo'lishi mumkin. Lekin barakat masalasi boshqa masala. Birinchidan barakat Alloh subhanahu va taoladan bergan, Alloh taoladan kelgan ekanligini anglav rizqning. Rizqni Alloh subhanahu va taolo o'zi aytadi. Ana bolalarimizga qarata, bola taqtulu avladakum min xashyati imlaq, ya'ni ochliqdan qo'rqib bolalaringizni o'tira ko'rmagiz. Narzuquhum va iyyakum, biz ularni da rizqlantiramiz, sizni da rizqlantiramiz deydi. Rizqni men berishdi. Alloh taolaga qarata bir ya Rabbim sen o'lilarni tiriltuvchi, sen tirilarni o'tiruvchi degan bir oyat karimada onda ayta bizga bir duo bo'larak o'rgatilgan bir oyat karima Qur'oni Karimda bo'lda bo'lsa va tarzuqu man tasha big'ayri hisab degan bir ulushi, ya'ni sen ya Rabbim hisobsiz rizqlantiruvchi. Kimni tilaysan? Kimnidir bir ko'p rizq bilan rizqlantirasan, kimnidir bir oz rizq bilan rizqlantirasan. Lekin har narsaning, har jonlining bu dunyoda rizqi bor. Rizqi bitdimi, ul bu dunyodan ketib bora, o'la. Rizqi bor ekan, ul nindagina holda bo'lsa da yashaydi. Rizq kesildimi, bu dunyoda kishi yashayishida, umrida kesiladi. Barakat shuni anglav, Alloh taoladan kelar ekanligini anglav. Boshqa bir turli nimadir bir joniyasi yoki jonsiz bo'lgan bir narsa bizni rizqlantirmaydi. Baritik Alloh taolo. Lekin uning halal bu, harom bo'luv masalasida albatta Alloh taolo aytana xizmat qiling'iz deydi. Ya'ni shuni tirishib topig'iz. Rizqni men beram, lekin uni barakatli bo'lsin uchun uning ortidan yugurishga kerak. Mang'ay teringni tugarga kerak. Xizmat qilirga kerak. Shul rizqni yurib topirga kerak. Bu senga tege olma pish, og'zima tush degan kibik olay yotib qana bo'la turgan tugil. Rizqning kela turgan bir yo'li bor. Halal bo'lsin u. Sen xizmat qo'y. Kishi ulushini kirma, kishini ranjitma, kishini talama. Chunki uning uchun javob berasin bor. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Chunki qiyomat kunida har bir Alloh taolo bergan rizqning, ne'matning har bir valshig'i, ipi valshig'i uchunda javob berashaksin. Shuni bilib turdi Alloh taolo Qur'oni Karimda Takassur surasida aytadi. Har bir narsa uchun javob berasing bor. Shunga ko'ra harom yo'l bilan kishini talab, kishini ranjitib, nimadir bir onun kishining ulushine kirib topgan moling rizqing bo'lar ekan javob berashaksin. Chunki javobsiz qolmayashaksin. Onun uchun har bir qilgan amal uchun, har bir otlagan odaming uchun, bu dunyodagi har bir so'lagan so'lishing uchun, har bir uchun javob bermisha bo'lmaydi. Alloh taolo bizni bor qilgan, Alloh taolo bizga yasharga deb qonun qoidalarini belgilagan shariat bilan. Shuning uchun qarshisine bastırıp so'rayashaqda, men senga ko'rsatgan edim yo'lni, men senga rizqni berdim, shu rizqni tobu yo'llarin, sabablarin, onun yo'llarin ko'rsatgan edim. Sen shulay ishladingmi deb so'ralashaq adam bolasi. Agarda Alloh taolo tiygan harom yo'l bilan topilgan ekan, jazosi bor. Jazosi narsa? O't. O't ne uchun o't deb Alloh taolo bizga aytadi? Chunki o't eng qattiq azob bizning uchun, bizning tanimiz uchun. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo o't bilan qo'rqitadi. Shayonlar bilan, yılanlar bilan qo'rqitadi. Tamoqda turli shunday jafolar bo'lashaqdi. Agarda sen harom yo'l bilan yurishing ekan, halal yo'l bilan. Halal narsa demak Alloh taolo qo'shgan yo'l bilan.
Demek rızıkның килә торган yolunda бәрәкәтле булсын өчен хәләл yol белән китерергә тиешсең. Кемдер өстендә яшәү түгел. Мәсәлән, менә улылар, улы кешеләр эшләделәр гомер буе, һәм аларга Аллаһ Субханаһу Тәала ризыкны бирүне дәвам итә. Дәүләтләрнең ниндидер үзенә күрә бер кануннарын булдырган. Аллаһ Тәала кешенең күңеленә сала бит. Дәүләт башлыкларының да, дәүләтләрнең дә, гомумән аерым кешеләрнең дә җәмгыятендә күңеленә бер төрле канунны, бер төрле законны сала. Мәсәлән, хәтта ул шәргый яктан булмаса да, пенсия дип әйтик. Гомер буе эшләгәннән ул җимешен татый. Улгайгач та, эшли алмагач та. Ләкин син яшь килеш. Шушы әтиянеңнең көчең була торып, әтиянеңнең өстендә утырасың икән. Ул вакытта булмас, чөнки Пәйгамбәрбез сәлләлләһу янына берсе килә бит әнә. Син ди, я Расулуллаһ, бер соравыма җавап бир әле ди. Мин эшлим дә ди, минем гаиләм дә бар. Әтием ди, ярты малымны тартып ала да үзенә ала ди. Пәйгамбәрбез сәлләлләһу әйтте, авызың жапты. Синең әтиең малыңа гына түгел, гомереңә дә хуҗа ди. Ул сине бу дөньяга китергән, 40 яшыңа кадәр тәрбияләгән, сине ашаткан, үстергән, сине кеше иткән, ул бүтән малыңа да хуҗа булуы мөмкин ди. Сиңа хаклы ди, аның хагы бар. Ягъни, олы кешеләрнең хагы бар, ләкин син яшь кеше буларак әтияне өстендә яшисең икән. Бу хәләл юл булмас. Алла сакласын. Иллә мәгәр авыру булмасаң, иллә мәгәр шундый бер дәрәҗәдә булмасаң, бер зәгыйфлек булмаса, ансы мәҗбүри, ансы зарурият. Ансы зарури. Алла Субханаһу Тәала шулай мәҗбүрләгән. Ләкин инде белә торып, син көчең куәтең булып, акылың аңың булып, бүтән мөмкинлекләрең булып, син ризыгың бәрәкәтле булсын өчен, син аны хәләлләштерергә тиеш. Аннан да бер өлешен садака иттереп бирергә тиеш. Әз генә. 10 тиен бир, 1 сум бир, 5 сум бир, 10 сум бир. Зарар килмәслек дәрәҗәдә. Синең кесәңә зарар килмәсен, гаиләңә зарар килмәсен, ләкин теге кешегә дә бер икмәк, бер сынык икмәк сатып алырлык дәрәҗәдә булсын. Хәләлләште. Шуннан соң өстәл янына утырганда, иң беренче гаиләңне кара. Гаиләңне ашат. Син шушы гаилә өчен тырышасың. Өйләндең исән, өстеңдә синең хатының, балаларың, ризыкның бәрәкәте шунда, син өеңә, шушы гаиләң өчен тырышасың. Утырдың исә, иң беренче утырыр алдыннан, әнә Пәйгамбәрбез сәлләлләһу әйтә, бәрәкәту таами әл-вуду'a каблаһу ва баъдаһу. Ягъни ризыкның бәрәкәте шунда булыр ки, ашар алдыннан кулыңны җу. Кулыңны җумастан килеп утырма. Ипине сындырган вакытта иң беренче ризыкны без ипидән башлыйбыз. Мөселманның бу бер әдәбе. Иң беренче ипине сындырып кабабыз. Яки ипинең бер сыныгын алабыз да ашкан манчып теге шулай кабабыз. Яки булай гына кабабыз. Яки тузга әзрәк манчып кабабыз. Ни өчен? Чөнки ипи бүтән ризыкларның башы. Икмәк. Икмәк булганда кеше яши. Икмәк булмаганда нинди генә башка төрле ризыклар булса да, безнең халыкта, мәсәлән, алай ачлыкка китерүе мөмкин. Безнең халыкта икмәк иң беренче. Икмәккә хөрмәт. Икмәк бераз дамлы кул белән үзен сындырганны ярата ди. Сындыра башлагыз ди. Дамлы кул булсын. Бераз дамлы. Әнә ни өчен без мәҗлесләрдә безнең халык дамлы чүпрәк бирә. Кулларны шуның белән сөртеп куябыз, дамландырабыз. Бу элеккеге Пәйгамбәрбез сәлләлләһу хәдисенә таянган татар халкының, татар мөселман буларак шушы халыкның гырыф гадәт булып кирип калган бездә. Кул дамлы булырга тиеш ризыкка тотынганда. Ни өчен? Шул ризыкның бәрәкәтен китерә. Ашаганда да кардәшең җафа чигерлек дәрәҗәдәге шапыр-шупыр, шапыл-чыпыл ташама. Матур гына, әдәпле генә. Тегесен чөнки Пәйгамбәрбез сәлләлләһу хәдисе бар. Хайван кебек ашамагыз ди, хайванга ошамагыз. Чөнки хайван анда лапыр-лупыр ашый, шупырдатан итә, тегелә итә, булай итә. Ул матур эш түгел, матур гына аша. Алдыңдагын аша. Алдыңа куелганны, каядыр сузылма тегендә. Үзеңнең алдыңда. Аннан соң ашагач, әлбәттә, ашар алдыннан иң беренче Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәна әйт. Я Раббым, шушы биргән ризыкларың белән ризыкланырга насыйп ит дип. Чөнки каршыңа куелган ризыкны ашый алмыйча тончыгып китүең мөмкин, Алла сакласын. Бисмиллаһ, сез ашама. Кулың дымлы булсын, телеңдә бисмиллаһ булсын. Аллаһ Тәгаләнең шушы нигъмәтенә шөкранә кылып аша. Аннан соң
Yeterlik derecede aşağıda rızık bereketli bulsun için aşkazanını işe böldü. Birisi rızık için, birisi su için hem suluş alırlık derecede kalsın diye. Suluş alılmaslık derecede aşama. Bereketi şunda. Hem şundansın Allah'a Teala'ya hamd sena et. Elhamdülillah. Allah'a Teala'ya şükrana. Ellezî et'amahu. Ellezî et'amana. Ol bizni rızıklandırdı, şunu diyor. Ve sakana. Bizi suğardı. Yani suları bilen, şeyleri bilen bizi suğardı. Ve cealene muslimin. Şükrana kılabız Allah-u Teala özüne bir İslam'da bir mümin Müslüman kılganlığına şükrana kılabız deyip barıp dağın kulağına jiu. Çünkü rızığın bereketli bulup dağın gelsin için rızığının bereketi şunda aşağıdanlansın da kulağına jiu aldı. Peygamberimiz Aleyhisselam aytdı. Şuna göre aşağının da edebi var. Onun içinde sıralaşak biz. Yani İpi balçığında çürüge yaramıyor. Tarikat-ı Muhammediye kitabında kursette Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisi bilen ol kişini hayırçılıkka getire turgan narsa idende bulgan ipi balçığına basu. Şuna göre şamalap bir kişi üstelde ipi balçığı bula üstel şista bulsun deyip kol bilen sıpırıp jiberede idenge bütün ipi balçıkların çüre. Hem şunlarga şatırdattırıp basa. Bu hayırçılıkның bilgisi hayırçılıkni getire turgan hem rızıkның bereketini bitire turgan bir bilgi bulup turadi. Mana şurlarını biz hürmetlep Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu bereketut taami rızıkның bereketi el vudu qablahu ve ba'dahu aşar aldından kulunu juvu hem aşağından son kulunu juvu aşağında tertipli bulup helalini aşağı degan düşünceni iste tutup жүребіз de Allah subhanahu teala'ga dua kılabız her daim de ya Rabbim özümüzge de balalarımızga nesillerimizge de kıyametgacha kadar bulgan nesillerimizge de Rabbim rızık mal bereketi bir, ilkin tanıştığı bir, iman, İslam'dan özüne ibadetten ayırma Rabbena, gelecekte cennetlerin bilen şatlandır. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabnar. Allahu ekber.